ama sani si YouTube channel an ho zo se no bon un chibai tunia hin holim pidi wile amin seilova ameli venova hi zongli hel saw hin ki pau me Michael tuni nang to holim thegi daim zin ka pai ke yo tu chung hung holim na ding chu sot loading nang ho zani khalbeni la dunga hun festival na hin manuto trong laubi thil so chung sang chom khadi chom chai hung ki holim di hin na ale tu chung hun festival na hin manu hi nang gelda na success hinam lo thing hinam ipitiam hun tu chung imfala tha do hun festival ki man chu lo thing selling athen nong set na lo thing vale ti dan tan tin bizenem ki ti ai le objective part so symbolically tha do hoyum chu imfala settlement abol thei tawe ti pa chu so ki bol no ma hi ti chu with the support of the civil societies organization ho zo si kokomi amu ko FOC sa rambai tengol dang dang ho zo si support na zalin lo thing selin akibol do the ti pa chu kan pon do no in ai wangin program chu sadan ta azingka pungsagi makhai vela kong ke tho do a hi le bomb blast anom ji chun ni pi sentiment chu imphal chu po ke za azing tan lampi block ngawin government chu a ki pinwin ji chun tham chakhat chu participants today wang chun hungding zo si alin danga ko na hungding chur champura ko na hungding kampo pya ko na hungding chu attendees ho chu tamta wang chu disturb about tai ai wangin otherwise program chu all set ready na hi ta ji chun ai ding bang chun anaki chi sen entertainment program jo si wang chu curtail aki bolen na cho chu cancel so kain ritual party ding ham formal program bang chu paten na ki bol to nai ti pa chu ka sei do no me entertainment langpa ki bol hi zong le a kang ki thoina wang chu ki zo tai ne ti nom na ham kang lang wang chu tua wang chu bol te hi ana kang ki lang pang chu kang a ki thoina wang chu ki bol te he ai le bom bol he bom blast thu na hin se zamin hi chi lo hi le lam kalang le palle lang le langgem ne lang ko na mi hung di hi ana mong mong dan ham ai le ba bai ta na mo se thu ham no ame la ko na mi attendance om thobe na 1-2 days before ami ong thung tam ta om thobe kom so ke na we nei for the sake of security and safety reason a cho mi che ke sei do lo thu hin mi che attendance so za om thobe ba ma ki sei poi mi palle lang ko na mi hung thowam khale ni be lam apart ki pan masang program ki pan masang hilowa na a hi chini khowa ani khoma ma hin zone lut mi uma ye om so ke all manipur om so ke zirwa ma om kampu pia om chandela om chu champura ko na om ale thangim ni lang ko na hi pinem cha party jong ama anaman ve ve hin na amo lang apa na mi za to bang hung lut wam na la kon khu tampe na hin na mi som ni wa lang to bang choi thowe ale amy mong amy thieng set iza to bang ni ki su khom wa amy ti ding na chun which in may include upiti de ha non naga tribal lang ho ti te pai te gang te sim te mar zo ki te hong ka sa mai le chun a chom pi ka ki su to tho ve som sa gi som get ho to bang a thing thowe ale som se ki som get su festival khat state level festival khana dinga minus ha che ti di talo yam na hita chu sei thei tho chu lang panga size sa chu ve na hele na but ke ho chun a size pa chu ka focus hi wa symbolical observation pa chu poi mo time to location pa chun to continuity pa chu focus ka bol chu wa chu na aji chu tu to chu tha do identity pa chu political SAUT chun subdued ball kha ja chu boy kha hin that is otherwise all okay alo thing sel nai ti pa chu ka phon to no me hi da ga he heading in VIP le invite sana ko ho na adia sante aleng pau kom ku wa ne jing pa chu hung hinam adang dang koi hungam ama cho boy be se ja chu sentiment san be se ji chun festival khana ga ja ding pa cho boy tan na ma khel chun hill areas committee chairman digang lung gang mai dipu cho pang tan na ama zo cho pangin chu teng le former UNLF chairman RK Meghan to meitei lipun lamkai li pa promote ki te ho na chief secretary li pa
on abakisor ti ho tabang na hai lo le social scientist Danhavir Laisram ki ti ho hai lo le former human rights commission acting chairperson ti ham khaidem mani ki ti ho amo nong phatai nong zau we full day chu nei zau pi we tuan sei jeng la mi he thei dom ding in UNLF lam kai lubo luipa RK meganin ama thu sei na na pi thobam a cholang pang chu tu sei na wang chu ki petapon a formal program pa zo chu phata focus a ki pin hung jo si chu special invite cha hung tu hin program a so min zau lo je chu mo chu phat atum be in special in ki peti poi ita iki hona ve hon aga he the na divin na he chini hun festival na man ni khowa e sante langa pana koi koi thu sei na pha na pi wa chu sei na phat ki ti chu program a min chung ho tai lo dang ho chun a ki pe po nai wang in media ho chun question answer question about of media by so pe so okay win na chi chu no mo so kai tho ding hin ar ke me yan hong chun media by so pi win pata chun tha do ho chu ku ki hilowa tha do wa no mo wa hile pata ta so ding hi ye Manipur multi ethnic society zat tamta mini India hi na pa chu apom wa hile chun ta ten khom pi ri hi Manipur history a ding am ho yong hi koi mo ta hi ve ti pa ho chu acknowledgement about le bit na tabang chu nyau cha cha chu program sideline of the event chun media by chapi mo no program formal program mo phat ba ko pe sample tua ipitai mizo te nunga la sading ana ko ho ama hon asa na bam ni ha lo chun symbolic chun entertainment program chu a hi ta lo wa chun ke ho in house ading chun nyau cha khat gol nop nyau cha khat chu ko bol wen na interior chun cha chun la sa chu Mary Dong ni ki di tan tin refugee from Burma ko na refugee hin na cha chun ma hi Mizoram mizo la an sa ko nin ahung popular de cha ko na chun ma yong chu performance bol wa ki le ding chu hi thailo je chun ke ho injwa ka sei ni som se hi som yet ho tabang am event ei mi lang ti tau te om si si ho chun to ni ha chun dinner party ka bol win na cha ding chun ma performance bol le ai le tu chung hun festival na manu hi nangin nang le na loi hon imphal khopi na golgotha khopi muna na manu hi state level adu da na tivin ale alang khana thanggim ne langa piniam cha te lam kai na in ama honjong thupi te in amang kinu win koi zo pen hi ipiti dollar la ding ham aje chu kinai cha khada hin na kinai cha khat state khat hin lai state khana hi state level munia thakana ki mang thei ham he chi hi adi chana chu se ya hi le chun pomon piniam cha chu Manipur government a hi na Manipur government na deputy chief minister a hi Manipur government a hi je chun ama chun government a thu ne na abanin gamwa thing noi militancy a dinga yong president khat paji nu president khat ti de tan president nu hi Manipur government nong ama hiya hang gine ti langa yong vai aji chu militant thing noi nei ja chu gun power a chu mi zo state sarkar yong ama hi kit ya chu obviously ama chun authority hi hu hin na adei di cho bol thei di na di lo thum lo abol cho bol hi jing hin na ya cha bol thei ya chu abol hin a hin ki chana bol zo di ham bang chu ka heta poi ya chu state khana meaning state level ball loading ti ang chom thei pon state level hi na pa chu program pa chun so ding a hi so chang authentic hi lo na pa chu time bo na sei thei ding he tan continuity chu an ball thei pa chu chi chung poi mo ding a hi ya chu state level ni le thum nang om mo poi om thei a kho poi ni se lo thum li nga yong om thei a kho poi chilang pong pa chu ai wangin authentic hi lo na pa chu genuine hi lo pa chu questionable hai ta na chi ka chu ama chun thil tam ta tu chunga hin analyze bol thai tam ta in society a ko na litmus test hi ti hon ho chu i sei han ta na ya chu piniam cha chung government khat hi na chu
she will always give priority to the government. Thing noi mi SAUT sanga cho Manipur administration cho prioritize state di cho aji cho hi cha cho parks ti ding ham facility tam ta am zo hi chi chu kon ka het chin cho hello what have to ya na man a het ja cho zo thu ya thing noi ni kip ja chu mi na an ba na ki bang hi la cho chi thu bo ya hi cho area yong chu gam gi phai tu kam po pi ji ka cho chi khela chu cho cham pu la ho ma thu la hi be taun chu hết thì mà operation để ra cho hạt nhiều và government trong hiếu thinh nội dùng hiểu CSO giống họ thu sahil ka tiêu hậu sai ông họ thu cổ tu ông họ thu ông họ để đan đan design để là bảo thu rồi tu ni ni khoa yom khem chan mấy tay chief minister TG bảo chu buffer zone cắt kinh để tiêu chu where are they been missing nè mà là mà cái hem cho của mình cái hỏi hem khá đầu cho chứ con right from day one mà cái hem mình chỉ ba chu cái là mua ya chu power authority này ya chu bol the này thì mà nào bol thu hin mi pi yung ka thu ka nun zo này thì mà nào bol thu hin ya chu ultimately ama chun tha do ho chu lai po lu nam ti ku ki ko nga po lu cho ku ki yu vet ya ku ki ko nga po lu na hin na ya chu ku ki chu safety security ma mum ham ti chu time will tell time will decide whereas for the tha do hoa ding awang chu imphal chun boy like ta ai riêng vào chun mấy theo chun thà đồ hol mình ai thật đẹp của bộ về chawang chu alit masters ai na pa wang chu ma cham ta poi na no alkaline nothing no color ya chu the masters wang chu pass a ki tai ti pa chu kaga sei be no me nang seida na chu quisling ki tipa to banga ko igalte ki do pi te ei thatte ko ma inam mi te zu ding ayo ma le chun ko ei tha ding mi chun man cha e ne no ma ma ding ai le tua pinem cha nan se le pinem cha government hia adu da hia power ne hia na tia le hitia power nang sei to banga power ne hia hele ipizia na ho chu na hin kha zo lo ham hai copy sunga manglo ding ai bola na hin stop zo lo ham stop a ball thei lo na ji chi pham itia hele tha do in pi Manipur chun last 2.5-3 years conflict ki patna hi conflict hi politician hon amo own creation amo hon capitalize bol wa amo ho personal gain dinga na to hi ti mu chi ya chu ke ho chun ami pi ta chun me thei mi pi ta chun kapan khom lo wa hi la chun na ai thei lo ding ja chu hem chan to ke je si ki mu to ja ke je sin mi pi a convincing di lo cho mi pi le mi pi public trust om nga ya ke ho chun ami pi chu ko na representative the CSOs like kokomi amuko folks ki ho arambai tengol ho me te lipun ho to chun understanding ka sim cho ya chu ko ki chalo cho ama nei kha got yong le ai zo lo du cho ji chu peace process cho je na normalcy restoration process ya cho ma chun chu a kha thei lo phat na chu namu chula pu mo tu a pass through a transit sa chula ijin na sa chu pham ti thado will come to Imphal kampo pia ko na chu block na dinga chula Imphal la chula aman influence nei lo phat na chu amang chun hun festival man chu hun festival man ba chu anoi ko ji ku vele chun thado cultural festival ji vet na hun festival hun 2026 aji ku vele chun thado cultural festival pi aman pi tho cho thado ho tam ta dai wat na ding a bol bo ya na ya chu peoples to peoples connection cho am ting na chun government force cannot stop amon government force ong chun 18 zo lo hi tai ai le hichia hin na social media chom ma hin hung viral vin na ni win na khat kip gen khanin thang gim ne langa hun festival manghon thado hi cookie he atin valley of death golgotha khopia manghon thado hi cookie hi poi atin hi chi pya nang gel da na ki khia na wi pi ham a men de win pumun hi chi ve na hi le ka sei ji ma ba concept chu ethnicity a chu zo mi le mar hi le cookie ka pom ho group hu hi le thado le mi zo hi le te ho chu zo ethnic group hi we are one na we are one khakat hi ve ti pa hi pom mo ma ye ja chu hula hong kun hulmi ti di ham sim noi ti di ham or na
sin long ti du hama ko na hung hi len common affinity yang ni so ke we are run no doubt hi chu e ho chun zo fate zo ethnic group hi we ti chu tha do hon kapom cho ale hi cho chu same group ho chu kuki tai lo lam dang om poi ti ho chu kuki supremacist ho chu cho hi cho chun UG bo lo wa cho chun church bo lo wa chi cho bo lo chu dunia yang chu ka sei nom chu pi nem cha chu kip yen hin tin Michael lam za thang chu ho kip hin tin ai lo ai le adang dang yong chu ho kip tam tam zong le hi chi chun ethnicity chu a define ta lo chu ethnicity ti ding ham community tribe ti ding ham chu language basis chu I pau tho pa hin language pa chun ethnicity chu a define hi ta chu e ho he ya chu gui te tam ta chu tha do la na mu ding gui te tam ta chu zo mi la na mu ding gui te tam ta chu ku ki la na mu ding hi chu hung che ta ethnic group hilo ethnicity identity hilo ku ki chu tha do against na tha do alternative a ku ki hi ta bol wa cha chu bai sa zo hian lang vai phe hian lang gang te sim te ma ri jong le chi chu ein impose ji wa hi le chun hung ki boi kha ji hin no dau piniam cha tha do chu no dau kyong tha do kai chu ai ma kyo chu ka kyo to wa ku ki hi diu hi tai ya resolution kala kha lo chu kyo chu ka kyo to wa dunia pa na hi pui pa ten history a chu pule pa te ho chun sathin salung ane wa tua kona tha do should be called ku ki ki khalo chu kyo ho chu khalo chu history a chu ka vet na yes there was a time Hado Tribe Council TSA ho chun we are mizo anatiwa MZPI affiliation takila uwang uma hichi basis a chu MZP affiliate hi na chu MZP ho chu ka ko yong le infa la hung tho wa na mizo lai pol ho chu chawang chu tho wa ya chu pinem cha chun ama personal opinion hi a sei chu e ho common platform ding a chun ki hi hi te thado hong ku ki hi ve ti aman ama personal opinion a sei hi thado in pi general headquarter in a sei yong hello ama body ho kyo thado in pi manipur in ka sei yong hello or TTC banga khu cho cham pulanga TTC ho banga khu we are ku ki ti yong le wang chun thu khat nya ya chu hi chi unification dinga chu zo united na chu mi zo si united ni yong ya ai ma chu ro ka sei to ka sei ku ki supremacy ho chun zo united na ku ki zao ta poi ku ki min cho mang tai me te ki last as ku ki and why should we piti ha abandon ku ki ti ta bang supremacy group ho chon nop lo je wa ke je si an ki khu hi bukin pi manipur ho chun he chi chu political demand na ding abo lu bo obviously piniam chai na sei pen chu hi le ama personal thoughts or Kuki National Front a president hi na president nu hi khat hi na chu KNF in a chi pi principal khat a sei mai thei practical la chu feasible lo chu ka heta poi na he chu that's a different thing chu champura bang chu absolutely inapplicable na hi thei mo mong to lo chu mi o si Kuki hi ding ti pa chu but anyway chu internal identity crisis hit a zong le ultimately at the end of the day chu politically yung chu agenda chu kibang ni khom ding ti ai le consultation ni ngai ai sung deliberation bol ngai na cha chu consensus hung po to sa the yin chu ampon ama personal opinion does not reflect the aspiration of the entire Thado community aman chang sia sei pa chu Thado pumpin zui ding ti ne om di pon men det he di poi ti pa chu clarification ti nam tam khat ka sei no ne ale chi program naman masangwa trong lau bi langa bom ahong ki kamin na deum lo tain pon an ta kha jong chu hin na hin la akab ho jong akoi ko hitale ayesan hoi tale akoi ko hitale chapang chu kab lo hel diu hin hida kap kha na wa thi khau ti di main de na chapang kum thing lo lai ho ho hi chi koi ma cha ni ma cha sei nai lo wa nangin ku ki te ta na hin mo ngo pe jeng hin na ki oi mong hinam he chen lo wa piar nan su pe jeng hi pumon hi chu chu se ai le chun hapta khat masanga ko na hi kyo yong hin input kan mu dan na hi chini khole hin na bol wa hi le hin chi kan su deu thil khat kan bol du hi je chun a chi go ho yong chi hi win ya hi ki na hi
kampu pilam hile chu champion lang hile jing hi tan na ji chu ka festival ball got pau chu open na public domain na ki sei hi ji chung specific threat kamo hi ai wang chun specific input ti di hoi lai mun chat na chu ki ball ding tai phat le hung ki ball chu ki hello hi na chat wang ale tuni ni khwa hin ga ve le hen tuni ni khun ga ve le hen play incident chu tong lao bi chu pi gel mol ko chu 500 meter bo chu na very close to think khat kamul saw ma hin na number 2 incident chu vet leไม่ได้หัวมอแล้วมอจะกำมุดีดิ้งจูไอ้เทลงนะขัดจูอีเวทกินนาฮิเลจนจับปังนูไม่นู้ฮี5 months sorry จับปังอาทิตย์ขัดจู5 monthsอาทิตย์นะจูนูไม่นู้อันนู้ฮีก็ฮัตที่ Apollo Hospital employee จูฮิจิดิ้งกุนเสน่าจูไอ้นาหงไงจู otherwise ไอ้นู้จูมอจูมุ่งจีโลจู number 2นาจูจีป้าจู BSF 呀ฮิจิ5 months 1 week ดิ้งอ่ะหงเตจูông biệt lại tao vào cái tết khá chơi Việt Nam thì là chuẩn phải tại giờ lại thì là chuẩn em hiểu chuẩn EP quay in ham quay trên in ham EP ham thì cho hết lâu in anh phụ chơi là giá cái mò bòn thu bổ in à thì chơi chỉ this is not the first instance khem chan in chief minister of ako na fifth attack ni cho number 1 na chu trong turbunga pompi cái cặp khum ada ha den kinu number 2 na chu saito la bom cái cặp number 3 na chu risikanta tibung headquarter da cái that na ki kai do number 4 ra chu hichalaya hipitibya tu ma sanga chu kok ta phol jang ko ma kho na ki ka ma emi mi khat jong a thi ti fifth attack na hi chu chi khem chan in chief minister 2 months atu sunga hi vet na hi le area khu vet hi lai ko ka hu chu na hichalaya area chu champu the boundary ko ka nge na ko chi incident chu chu ale cho yong chun specific input kam mu chu chi kan bol di wo hin chỉ là ball wa hi mấy cái hong do han na boy di hun chi wen tia chu specific input ka mo hi na cha ball chu ipi ke se yong le aim lang ho hi ti chu very clear hi ipi objective fa ball ham ti chu ki he thei lo chu mai le chu za khat ka tha ja chu SAUT ki mu di lo chu na ale UK ne chun ade UGP ham ti ya hi le ai sung vai pu ding SAT vai le MLA ho chu ki resign sa ngai chu deputy CM oi lo wa hi le minister le infala hum MLA ho chu attack phot no ngai chu attack kit le SAUT de ham ti on he de lo na ai no mai le chu tha jing lai se wa chu wa ni le se na chu ku ki te chu terrorist hi mi that a hi ai lo le civilian that attack ka hi ti a chu a portray avet sa be se chu unnecessary chu I demand pa chu I ham ti pa chu clear cut chu head lo je wa cha ball ya very unfortunate a hi na ya chu ai pi chu le ji ki tha chu objective tu pi ham chi chu ka het thei lo hin ya chu ka se thu bo we Michael tuanan si dan chu direct in emite UK ne te na mo ngo jeng in a khom dan jong I vet na hile na ke jong hi area chu kumni lang ana ka hin na Bisenpur area hi ka posting masan pen jong na hin ai le achung lang hin CRPF te kem aumin gel mol na ti jong chu khodungin hi chi boina hong zo in jong e santen aghaluwin ei mi thing noi ho hi le chi in hala chi ho jong ana sata na ka wa mi zar ham khan be damun me dil nga sol lo deu ham na hi cho hin direct a ki mo ngo jeng ala khan ai gela hi le hi ti hin ei mi thing noi hon na ho gi na na hin nei zeu wa hi chu e sante jon he no wa okay hi to bangin Michael lam da thang party te gi na ki nein hi din ei mi ten e holoin bom ki kamela pp ki bol jong le ku ki te ki ngo di hi ta phát lem chang allow jong hi mei thei ti jong hi angle le hin na hi chen in direct an nan mo ngo ai le hi dia hi le chun ipizia CRPF kem agabuluwa mi za thi lo ham e sante nang mudanin neighbor cho kom ta chu CRPF kem a hin na CRPF kem chu central government chu nga chu ding mo a hin na a ji chu protection ni pi thei po ve tia chu mi chu emotion hi pha na chu sentimentally pha na chu ga attack no wa ga ball ve te hin ken thing noi case tam ta handle ka ball chila ken ai mi thing noi case ho a chi ball ho jo ji ken ka he hin na ka he so ke ki te nang le chun di mo je min tin ya chu a purpose objective pa chi pi ham chu ke chi ngai he ka ti na ya chu attempt hi til ka ball go ni tama tam a hi tan ka success thei lo we hin ya chu sei ji mo hin ken ka het ma hin na pu mon ya chu et je na chu nei sei sa go le di point objective pa chi pi ham
UK ne chu SOO signatory a pangnom pham UK ne chun FPT ha su group ho zo chu society chu run overpower abol no mo ham I know le SAUT de lo wa hele Manipur administration protective le MLA ho si cho ki resign sa du ham objective ki chi ngai he ya chu alang alanga chu ka sei pu he hello tuan nan sei na chu Michael direct in UK ne te na mo pheng o jeng in agam amun hi phata in gel to chele chon CRP te kem lai lunga hung wa bom hung kap diu ham thailo cho phata me ma ka vet na jong le na era ka he thim to hin a hi le chi a hi poi a hi ti jong ka sei thei pon hin la hi to bang lom loma ahung kap thei ba le chon khatte CRP te chon hung bol win tia line green signal a piu hi longa le chon ha sa thim ding in ka gelin na je chu ziribam langa jong thil so i mutawin na emi VV hoizan ham khana ki thanin ijo ho a ki ho to bangai tia umwa a kem ge a kem ko ma hung le ti khana ki se in na ichi thulam le ham thuta ham bang cho ke pon hi cho chu hin tin ai le hi tia boina hungum ta chun ana ho phailanga ho hi e santen target ni hin bol thowam hading mat dinga target ma cham poi ha ji chu cookie ki lo ji chun target ma cham poi poi chi ka chu tam hat ka clarify in UK ne ho yong chun ki ho ka hi po we ka pang po we ti chun deny hin bo PFK no yong chun hin bo to win government chun na sa ta chu pressure pi tho ding hin na alang alang a chu pi chu le hinge investigation chung chi de tan ke ma understanding ke ma input dung ji awang chu koi bol chu jong le UK ne mi na jo bol lo UK ne ho chun officially deniable ki ji chun UK ne ho chu ki thai ki ta pon na ji ka chun ni pi yong investigation chung reveal tho tan tin im fa la chun tha do ho chu ki ke poi ti chu ki se ya hi chi se chu wa ki ke poi ti se lo ba common goal ti ding am na understanding ji ki ne hi ta ji chun yo ding a chun ma cha boi chom poi ka ki wi yong a cha nai sai poi aje chu litmus test a hin chi ta bang situation zo chu bombol zo chu he chi ta bang situation khat chi ki ha ding advantage zo litmus test a hin a solution pa ti di ha chu very strong hi sa hi na ki ha ding a chu ado who are not cookie ki ha ding a wang chu he chi situation pa chun ki ha ka confidence zo chu a build up bol zone advantage a hi joy a thi mang wang a chun ti pa chu ka ga sei nom he to zanila dunga news a hung ki mu ki na hi chun NIA team te investigation ding na kun ta ve ti khana hung umin na ai chu ka kana pon na thowin aje chu investigation umda hen ka tiwang hi pon hin la litan sare khon langa isu pite o mini ki thana NIA te khuna ki petai ki tia kinungla do ki thami pyam ki hello I chan thlung ham ki hello pu vungzigin valte case I chan thlung ham ki hello NIA in case a bol hoi pi I chan thlung ham ki hello ai le ama huwa thil khan hung so teng le zeg in the box ti to bang I hona la fit tang pon do zeng ti to bang hena speed post instant delivery to bang na umin hi pia nang mudan in Manipur violence ahin vetang NIA team ng CBI team ng PTO na chun tumon conviction rate at jam lo so it's almost 3 years now conviction lo so president amiti ahile hilanga phailanga mi le ho subside na ding main culprit ho ki pedo lo wa ahilo ho ki pi so suppose in the case of Paumin Loon case ole mata na ki ho pi pa on che vele chen am ho chu akipilud no ahi ja chu akipedo hi ja chu conviction hello diu cho pi bolong adi cho mo cho innocent hiu cho hinge bielamu perit pat cho shot in ten trial sung cho chi shot na ta ai wa cho conviction hello diu cho to ayong cho he chi kong nau bi case a chu ni ki mane US UK ne thu ma diu cho hai lang thu mi du ham ka ti cho hal to amat thau yong hilo thal cho koi pi thu ya dak to mat thau ti wa abol thu ngen no fake encounter cho ti di ham hello Michael to fake na ka bol thu ngen nei bo win na UK ne te mi thuma ki mane ki ti chu thu ta ham thu zo ham thu zo wi chula chi chu zo thu bo chu mem ka ti Manipur government chen by any means a chu government ka safe o nga ye ti je wa chu mai thei la nga ki phin ho chu na civilian ki phin ho chu subside na ding a chu mo bol bo lu hin clear cut ta ai chi hi tia yong a pe do thei di lo win chi ta bang government no sincere lo police no sincere lo e long sincere lo ya chu boi hi hin na chi ya chu
thứ tại lâu pi chỉ là chỉ cho Elvis nè là sa mi pi chân lung thim mà nè na bo la ti te a bo lu a tho wi dan ta na ai le na sifu na sifu pu de tol pula hung nam na hun festival wa ta invite cái ball lo hi ama chu ja chu hung lo message wang chuan pi ana epi well we san bol na mi pian bol nam a message an thot chula ale na Michael adang khan hin dong leng tu ma sang je min pu ts haukip am holoi lam kainan UKC ki khada hung ki phunin na United Cookie Council hi ipingai dan na ne yam PTS na ti chu ke ding a chu Saint Mary sa ka kai la ya sa ra hin sa let's say geography history ti ho na la jin class 7 6 7 ti ho sim la yin ma sa se la lung lut mo mong khat a hin masang a chun cookie reformation ti ha ipt ha KREF ti khat na bo KRF intellectual forum da na no min ale tu chung conflict hong ke pat na hi le WKZICT khat an bol kin na ti chen cham kha jawa TTC ki ti to a tha do tribe council ki ti pa ko an bol kin na KS YT ho ki ti ho lam kai na chun an bol kin na ale cham kha jawa chun pt di ha cham kha jawa chun pian bol kin nam ti le to an sei pa chu pi tai United Cookie UKC Council na chi ve nai le ka sei nom chu intellectual forum mai mai chu chimbe se tan implementation apa na mi pi chu zui ding ti ding ham na ama chu amaya pana mi hi kan leading ke te tia chu intellectual advisory board mai mai da na pan pa chu chim chim hi dan tan tin chi a chu an ki si man bo ding hi ni bi ji le aphat a set ki ti ong chu ka sei the pon hoi lai chu le tui bong na kang vai ki ka vai hom ding mai mai chi thau thau na mai ong chi pi bo dong le pi ji ong le apat a set pa ong chu sei nom pon implementing stage a chu ma chu mi pi chu intellectual capacity mai a press release draft a advisory pi a memorandum pi SSN ka ki doi ta poi tia from do ami chan lead go the hin apa ham si ham ti chi vet diu dan ta chi la ale a chai na dingin tu ni ai khaw chai na dingin tu ni hin Manipur te chief minister pa in thanggim nei kho kalin senapati aga che na hichia ki he dan thu ki he dan ba le senapati te koma medical college khat pi ding ati ma hi la khat te hi akipum pe jeng ve ti khat au min na hi pi ha nang mudan ki ho na mas ho akun very available in recollect ka bol le na pum yo si chi ki chi ma zo si ngai de ti chula ngai de ti so ke chula status quo ki ti chula chi cho a thi mang ho wang si ding pun pha la pha ji pi ji wa pun hoi an pu do pi wa hata ta bo pi de wa ji cha mai thai cha ga pung bep sil ding hi pha chum po ye in ti ai ni ke ho chai sai tan na lam kai ho ding a chu conflict hi industry to wang hi in lo ke sa uwen na in chen lo chen ki si ve ti ho ti sei sai tan ti chui le dunia pu khem chan chi ding chu was well planned well organized na ma chu ching chu la min na go chu man chai le ku chu chu na ga zo mi mar ti ho ta bang ho cho thăm gì hello cho thà đồ ho bo thăm ấy thăm thầy thu ya ấy dịu to ấy cái chát sầu to bị bỏ thu ya ya chứ mi o khiêm chan chân min à sắc mai can ba ya da ba sarkar atia sei ya cho ma chun sắc mai chen min sa chu ka cross ya ya adipati CM pa di ko to em cha cho man cha che ta chu la pu mon to ni ko a chi pi na sei thei chu mo ko ha ting ding ko tu a ji lu ni ka tin he ya la em ta zam ta ko la to ama where is he now hello lo sei wa mi pi he mu bo cho mi pi he mi un ka tiu chu ya chu na truth telling truth heart tu di chun ei na yong le truth telling bo lu un ka ti now chu chu ka pan now chu na no mu chen tau chu la ko ha ting ding ai we ang po do ko ma am lo pi a tu ni a be cha pi nem cha yong de hi lang a ki che do a ei ka cha pa po ya ti ke de ta chu a pi nem cha chu a deputy CM hi a CM pa permission lo a station leave thai lo cho CM chen permission nang thok nang chi do nang na chi do ka di coin NPO na go thu a hin li tan lang boi hi jen na go hi nei su ung hai lo wa hi le ka block khum de ni vet ti le surrender ta bang chu la o me na surrender to bo cho
SAUT cái del adi dia kampo pilang mo chu ya chu pumon musa het sa chu la chu ya chu people do cookie cái tiêu cho phun điu adem điu sẽ điu bốc tay lo people be điu fire brigade da na chu mấy cái chập mấy điu wa bốc chu la they're just waiting for the flow na chi dan dung ji hi flow dung ji chi bo cho hai lang SA hoi SA ham ya chu ông cookie lam kai who is cookie leader oi ni wa ko lam kai ta bang ngam ni pi chu da se pi ti pa chu chu pot do hin development ng offer mai thi ma chao meu si offer mai the ma na ko man cha ta chu la pi si am pa man cha chi ta chu la achievement khat ta chu la ma ding a chu ko ni pi sei le bi ren sa nga chu highway hong am kam pu pi district headquarter ho am pa chu hi ta chu la tu ni ko na officially a so ultimately the objective which is billion na day lo ja chi hi ham na as the CM day lo ja chi ham yo la core issue reserve forest protected forest MLR la ending DC di hot ma des ke ta lo cho pumon na ya chu sai nom pen chi mi ti ai le nu sa het sa na sei sao na it chu it ja chu vet da kan na chan hi tu ni ha chu het kam so ke ta hi tu hale khem chanin atien an hi complete zo dinga na muam boina jeu jewin na o chilang pangwang chu hi le ka he po hiong na tatinyo ki chai di ta hila 2027 election tila election ka chu ti complete da di nom ta apo hung di time he has got a majority commandable like bola po zo da de ki pau mela Michael kyang sei di ke heta pon na pi hoi lang bang bing phu ki hi tam atha do ho huna na boy to ipi na boy to ko tu ten a sei chom ato chom ti deng ham khana to alam kalanga UKC UKB UFC pi ham ahung ki phu do le to ta ten thang mai lo mai moi dang sing zu bang jen kyang tu lai sei ding ke heta po hi ta ki mo om jeng hi tan tin pon an wang chu min hin la sei ding wang ke heta poi aji jeng nan te God help those who help themselves tia di tan tin ki pau be Michael na phan manu tani pen tu ni update hal khan en pe jen thank you very much ka ke pe pomon ka ke man lo hin jong le so ta kan ka ha sa jin ka ke phalamin pi chi jong le mi pi te ho hi pathenin thudi thu ta a ik vai hom diu pa hi ipi min hiong le ku ki min hiong le tha do min hiong le na ipi min hiong le lam kai ho hin thudi thu ta mi pi hi an pu yu wa a sei pi ngam diu pa hi poi mo ka sa pen khat a hin ji ding gel khon za la chu no mi pi ngai lu khat na hi ja chu phát ông lô sa cho kan sei hin appreciate kan bolin na pitire ha na spirit pa hi appreciate kan bol he jing mi zo si angle zo si anaga ki ho pijin interact nan bol jin keep it up ti pa chu taga ti khong nom te kyong ka ke pa pathen in nan ti chu hal khat kalung thimang kilowin khongai ta di te mo pathen in ti chu ki ho pathen pen ham na ho pathen pen ham koi pathen na se na ham ke ho pathen no ho pathen ti om pon pathen ni khat bo hin chi chu ro phai no ma pa na pathen chu Christian chu mai tan non pathen ti pa chu hin na hi chan cho chu pathen min chu mo pat ding yong che hi pon in the name of God ti de hin nang pathen ke pathen ti om pon pathen chu Christian chu ti nga tha khat a hin na chu nan sei teng na Christian ki ti le chu i chu pathen nan ti sei rin teng na na phai no ma pa na ke chu sana ma hin nan zui tam ka ti na Greek state to banga the gods house na pathen gal do na pathen lord hin na pathen ti ho min na hi cho ja chu ke chun sana ma hian no tam kan tin anom nai lawa Christian om jing nai nei lang chu okay pathen in nei hin wang bo jing ta hen ti kain se no min tin ki pa wela Michael na okay thank you ai le Michael tu chung hi ipiti ha WhatsApp dung Facebook dung mun zo se na hung ki thangin na Michael Songkul lut tai police station man tai ta AI generated photo na hand glove na bun na ho pp ho hung ki thangin hichi ipiti dan ha ipija police station nan ko ha loka ban na galud ham ai lole ipi sajiwa zel na galhung di chen ham ti halkhan hin li chen temo hanang hand glove idam hand cuff ti di lo ning ham na hand glove chu hi le tham jakhat glove chun to cuff chu to chom ke bang ja kon tin Manipur police ho yong piti de ha abol sial nau them jakhat
ki se ya hi le mi mo mat pa yeng ma hin ya na police ti ding be asyang pon police ki ti yong chu politically power government ho politician ho control tho hi na ti ding wa chu tham chakat politically motivated je ai ki ko hin chu ki bol dan chu power ka choye ka bol thei ve ka ko thei ve ti ta bang ve sa na ta bang chu mi intimidate na ta bang chu ai ki bol la hin kalwa long chi ma cha jong chu bol de po vin trong lau bi incident chu TV discussion khana UK ne ho ki man poi the combing operation khapoi bomb blast to ki attack to ki sam kaya chun connected case koi ma ki man khapoi NDPS case to arms to extortion case ho awang aki man ne yi ho chu ka se a hi le Manipur police in ken ka sei jo wa chu Manipur police in an sei be bai bu ken ka sei che tham ta khat awai ma je men news report ho chu di poi tia ka sei hin la news ho chun chief minister office in confirmable je a ka so hi ati men na ja chu tham cha khat mo ke ka chu uma hin chule government a sei dinga government spokesperson MLA Tongbram Robindro hin MLA BJP spokesperson la khat khat ke he bom chai na man ni chun press not appeal mai ma press ho chun press briefing bol na chu press ho chun question no do na ho chun details of the arrest ke bol ho details ho chu nei sei pin tel chi police department in a pit head team ka sei nom chu chi ta bang khat chu nom kha ji chun hai ka ma mei le te ho ki pin ho chu tip na ding mai me atten sentiment no control na ding mai me ya ni ki mandana ki sei chu fake ti ha proxy ki bol pa chu solution na hi po ye me chu pun si a ki chon so thei poi hi chi ta bang act of terrorism ni mei chapang kum hing lo at ki ti ho hi gam sungam ding dei lo ta hi chi zo hi focus bol un ti lang pa cha ka se a hi le Manipur police ho chun undermine ne bol ve atiu wa chu GDN 3 khat chu su mo ta la wa Imphal police station ho chun ji kom now hotel a chu soman eng thot me hin na e pair holding ang chu khudak ta a thum ma khai 347 vela soman notice ai piu chu 5 pm anong e pair de he piu hi tuni ma ma na e pair de ti ta bang ai no ti ma win advocate no ko ho consul ka bol ka chu na hung kit win tu ma hin ga po do in 80 ve ti a chu eng po do sa kit go na hin Manipur police ho chu nam phu ti di tan tin na me thei pa wa nga chu nam phu a chei po do sa go no en po do hin kalung dan na ta khat chu TV talk show khat jong ka nei ji chun ke chu 7:30 zo lang le ka hu pair de ka tin SP pa kom chun ka sen na SP pa un chun hong chom khat cha don khom te ka ti bo ve ka don khom ting ga cho lim hi te pi ne het mo zo ga sei khom te ka ti he bo ve ti a chu ei lep mu ji da na hin ke chun tu ni ki man pom ka te ka ti le no so an thot sau vin ke ti chun punget langa ka chi hin 8 pm an Imphal police station ka chi le kalung don na ta khat chu piti dia same timing vela chun 8:27 la vela chun kohur chairman pu ti ding ham secretary pu ti ham pu Benjamin Mateo kon WhatsApp la donga sei man tawin at around 8:27 kung ma khayong thing nai lo hela Imphal thu chu chom ho chun head jo ki no hitan ke midang dang sa nga chuna ti chun advocate pu sei den mang ho chun WhatsApp group la donga chun ti chun tha do lam kai pu ki manin ku ki hon hu do nga yam ki bo tot na ta bang du da message na ai ti che le politically motivated ki bo lam khat chu ki mu chen in statement ei la da ni yong chu ei la ji win
o do kit jiwin achung na ga dong kit jin question tham khat an pulut kit jin ei dong kit jiwin mai li wei lang ta bang chu statement ka record chai wa cho bel la chu thu chu ei do so in ei do so BJP center leader a koi ta na ki het nam koi ta na ki ho na la yam ti ho ta bang ho po na koi son ni ki dong ho rong lao bi case of firing to chun be se lo ti ho ta bang chu politically motivated ei ki bolin Manipur hi apai ban na chawi ki dana tu position ali ne ti dana chen omin ko mo the yengin kalung kham na pen chu ke chu la ke hi tan chief minister lipa biren khangla ya ipiti de ha mi madding mi arrest bowling ti ho chu ana se ji ni chalai chun MLA ho yong chun even saikot MLA pa paulin la lo ki jong chun tu nung tu ba na le Facebook la WhatsApp la dong tu sei na ki chi thei lo wa hi le piti de ha nang ho loi hu do ki dinga ke koi ma cha hu do dinga pan la ta po nge ti hong an ji in na MLA pu paulin dal chun phat khat lai chun hinge tu ha yong chi vet kin na hi le a ke chu BJP ang spokesperson ka tu hin tu a chutan na tha do lam kai me le ho to ki ha ho pen jong leader khat na chum kai again hi chita bang ka sei jing nga yong hi chita bang politically motivated someone ho chu ka ne thei le chun to present government a hi MLA ho CC hi namu so okay ne het so okay separate administration del poi koi man na del poi ko ma del ka ti le MLA ho chala sei wa ji u atu ta le le wan ko ni ki ha silu to namu so okay chala chief minister meitei CM TTO hiam chan ama yo kampo pia lu na khoi wa ki ben ga na ba uchila khoi ma ni Michael adang na si masangin na ai wai ka sei nom pen chu pumon ka sei nom chu ka sei nom chu to nga yo khoi man chami PFS ngam lo pia leader ho ala tunia hi ko tu ho yo nang Songkul lu thu to chun ki kai manin ki ho tin na me esante police ten hi ta na hin ko hi masanga Assam Rifle te ex DGP pa Lieutenant General PC Narin anasei Manipura hin kuki police le meitei police au meti hi nagin cha thobam hi chi chu na piti ni ha police tu a hi division no mai jo police su hi jina miti ya ile adi jina chu ga be na hin le pumon police jurisdiction to district ho district jurisdiction hi ke bangai lo cho peting le army ho jurisdiction to police jurisdiction no ke bang lo cho no army nom lai bang ho pum bang na tu lai ho bang a chu to abang chu district tha yong ta no ni district ki ti om ta zerbam la ona cover mai the cho no wan to affair zone ki ti zeribam no ni tameng long no unit chun district ngale gup tabang na command diu cho na cover chu Manipur police district SP gup sagi to deal na bol cho likewise to ayong chu say non pen chu example Loktak police station bangkhon le mata chan ko cover cho ale Loktak police station na ama jurisdiction ahi wa nga chu within his own jurisdiction Manipur police chun hicha OC pa chu mai thei hi le chun le mata lang chi thei ta lo di cho pumon na achele du adu ankam tu ye hop din na chu hi ai le chun police sung chu police uniform service law and order tu ho yong chu among su nga yong chu ki hian na khat umai chu division khat umai chu na he che hi ya chu ama na sei pa chu hi chu sei na hi na division police sunga aw me ti tabang segregation ti dingam even police department na pa chu how are they going to enforce law and order chi ti controllable diu chi chui thei lo thil khat nom hin ja chu a sei hin adi na chan jong aw me chi chu unwritten ti di ham na ji tholo wa adi khat wang chei thowe convention ai la Michael police station anan ko hi mol na ga tho thobam an ve no do no hi tabang mol tho ti hong chi ma cham he ai la case lan file khum ba no case on ke file di po ye just general diarrhea
tabang ama un jurisdiction sunga TV stock so channel organized ball ho akon hi ja place of incident so hi ja chu so mo to a khataga la thu he pung kai za to bang na gom a pungye na ko na pung so ma hin na pungye hi le 2 hours tabang ho choi bo be cha nan don sa tho bam tui hoi pi ho juice ho chawang chu pon curfew ji chun cha ho chu ka don ti pon na li zo wang chun phata chun green tea po ne thei cha the ho chu ei pina we boy ma cham di he chelang pang chu dan hi zanila donga phai khopi na hin dal ha to hi le ka che tai e san te dam se lun ni eng bol naw wang ka tho zo ta poi ti khan na sa na che doi tam phai khopi na gol go tham mun ka tin ken value of that chuna dal ha nan da dal ha pai zeng in hi chi nang ma le nang ma na ki thu pi ho ti da na e san te la coco milon le fox ti holoin nang hitan nan bol dan wi hi nan kit ipiti sam po na ti de ham na grievance to bang nen sei pit khalo ham tel ki ti chu escalate ball no mai le lin ta yong escalate ball the in na pungon escalate nong chu ka ball nom di pon asi chu mi san man ki chat man jong ai pon line la hol nom le chun le si kau ta chu kamtina ji a sei the in na police on chun a procedure kalwal chun bol wa hi le chun yang chun escalate ki ball ding hin mo yong chu ki phalam ta ball lo hi je chun a ball nom wa ball lo hi lo je chun focus di pon arjen program khat kan ya chu pre arrange program khat am ja chu a jola ko ngai bo win ji jing thai le ka ki le pai pai ki ti ta bo win chilang pang chu cha phai lang na zot kit ve ve dam yes imphal la chu ka chi ki ti hin na kom ki ding hin mi tha do lam kai ho na pu pa pin na lo phai khopi a siang den ding la na hitan ai le michael tu chung thil so hina na sunga thilung ki bol dan to hetia hun festival na hin man wa trong laubi thil so hangum to ai le police te nang na hin ko to hi le hi cha hin thil khat nasifu pu detol pu le to kung fu master pa amani ki to lo dan khat na mu thowam he chi narrative a hit kit ta chi narrative hi kukilang lam kai ho de in james dongel ho loi kon self style ti ni whatsapp la do narrative khat throw ball win na sa ta ball win political dissidents ti ding ham chu boy masanga ko na yung biren kem bisorjit kem kiti honom pe hin na to ayong chu hem chan kem chu jeng le dang kem ti chum jing pe ding a hin he cho hi even within internal dissident group ti chum jing pe thowin ai wangin ti to chun linga bola mấy thầy khát nhìn mấy thầy mà than là đi ngà bị đến plan là bỏ thì làm bài kinh gọi là à sổ thì cái họ tập bằng họ nãy đấy tí phổ thì coi màn trong tạ sân đi bỏ nên phá lá đúng không nè social media xây thu bộ cái lòng họ cho nó xây thu bộ nó phát triển đi họ cầm một bộ chỉ tập bằng political ta sân chung chính về trong là cái chỉ làm mà cái thà tu nó đinh cái mặt tu nó đinh ngà plan cái bộ tu nó awang chu hi cham ni ka tha ja chu khem chan chu chief minister apat hing ding yong ai di pon na ji chun a ji chu chief minister ga khel ki ti chu reset ga bol lo ya transfer posting ga bol thei thi lai pon bjp on chen abat tu se la second thought ane ya chief minister chu khel ding hin ya chu chi ga bol ja chu cm chu hing ding ti ho ta bang mentality nei chu koi me chai ta bang ai mature yong chu om di pon na ye chen ka vet na hi le yes internal decision chu nante camping chu jong le ex chief minister tu biren group to le incumbent pa group nante su ngai jong le tu tun chu bang chu visibility yong om di nai pon a ji chu mla jo si khon pata ko khem cham pa support hin chiteng le khem chan to ex chief minister biren jong chu hapta khat musanga jong chu delhi chi musanga jong chu bu ne khom hana ki to khom ki tho han hin nam ho ki ka yong chu ya normal si ti hum sa ding am ti jawai pi tho we hi ya chu ke gyal dan en wang chu to link to bol ki sei go te chu
mu phot sa na ta chom poe ka ti ai le tua na inzo nan seidan chu police ten na hung pui do wa samon letter na hin thot wa ala pu benjamin mate min na hin phain selen mang ho kip min na hin phain hita nang samon hung kipia ki ho gam lang na ki ho zalen gam lang ti ding ham zo gam ku kilen adu da ti taute ki ho a ki ho gam lang a hiti nang samon hung ki bol na le nang hung ki ko na ho hung ki thang pai zieng the hi le chun a ki ho lang hon zong i chan ham khadin e san te sunga hin penetrate ka bol zo ve ti khat na mu the thowam a chi ka chu gin mo halani chi ki nei tho in jong na chang chu speculate ga bol la ka sei jong chu di je pon tin lang na chu koi koi hi le ho khom su okay hin tu a chief minister pa to chun 10 MLA so ti ding ham MLA ho jo siam chi ki ho hin na thing oi hong chi ki ho so okay hin pumon imphal lang government lang pang chi ti le chun pi wala update chamu da dom loi le pai nei so okay hin mo narrative building dinga chu so nga ga ki se tu thu bo hin ni pi ga thep ko ding ama invested interest relevant na dinga cha bol thu he bo na ei lang nga lam kai hon song MLA hen lang ko hi song le hem chan bang chu pu hok let ina bang kholai leng chula na chaw bang chu chief minister khat VIP trip khat chu pre plan am lo wa hi le e ga chi kham party wo ga du pau ti ki ta chi thei lo thi li cho chi ta bang kon loi ho chu ya chu so masunga chu ki het to so ke ni pi chun ma cha het naw la sam mo mo na lai ja chi ki ngol bol thei thei thu bo hi na ja chu ni pi ngol ja chu kum thum ma sanga chu ase del ti lai wa chu ki ho chun ki mu lo de ka ti ngam set no hang san ta ka pan ngam mu hin ni pi sentiment ipimen thu lo la thi ve ve daw te ki ti ngam hin to chu ti hin line cha langa sunga nei khom so ke even biren phat lai ya yang saikot MLA pu Paulin dal tai lo dang zo si chu ho so ke chu la biren to direct ana cho ta bang chum so ke power position chu adai so ke in touch ai so ke ve ni pi het nga zo adu da se yang la sunga wang chu in touch ai so ke ve ke so ke ve ai le michael hi tu chung hi e san te chi minister pa khemchan in senapati ga visit huna i to bang din muna na muam abani ko tu te lam kai zu the jong resignation letter hin pi naw khat jong letter hung ki su na mu ding hin na hi cha ko na hi ip reading na neyam very interesting khat hin ke mu da na wang chu very interesting in chule bound to happen so ding thil khat hin so ding thil khat so hi tho win it was bound to happen na chi hi ji chen ka sei nom chu pham ti ai le kem chan government hung ki install ko na hi ma yong hin restoration process party ding ham he normal si lampa he focus a hin zerbam visit a bolin hoilang lang a bolin ichan ya meticulous planning anei ham ti wang chu ka ha het ta pong ai wangin zerbam ni ve chi tan kampu pi breakthrough pass through te ding on chama attempt khata hin ichi chu ni chi kampu pi breakthrough ding a chu pumon a deputy chief minister nu le a deputy chief minister pa chun support a pi lo le ama chu tin chi lo de he chi confidence nei lo de a deputy chief minister pu di kho board to khat hikit ta le a deputy chief minister nu pi nem cha support chu lo a cho ma chu i pi jo a bol ga mong lo de pi nem cha contribution chu very big a hi cha na he chu pi nem cha chun a timing le a place le amun le phat chu ta tu hi appropriate hiam chu ka ha het ta poi ai wangin piniam chain jong conducive environment to create in pu hoklet aga visit jong chun pu hoklet jong chun na piti de ha pu khem chan hi pass through kampo pi buffer zone ti taute su ke na dinga chu ang pass through dinga chun help len ta allow in na ama contribution ali ne ti pa chu ke nong ka sei no ipi che le ka sei nom pa chu khem chan chu igong lo hel be a foot ta hmo thai hei poi
bu chu hun lo hel be amin thei poina amin phating bo ki thua ki ne hin na ja chu ho chun out of the blue sudden abol hei po ji chu Imphal was burning, meaning 5 years old, 5 months old chupang ni chu tong laubia bombing a thi mi ki phin na so sang CRPF on mi thum pitide ha protesters ho chu aga tha ti no chu ya le chun in that case chu hi ai le chun pumun ka sai nom chu family ai le chun phai sim yom curfew so ke bu khem chan chun al problem chu da la senapati lang ka chi ding development package ga phone do ding chu mấy tay majority sentiment cha vet nai chi lo de hi na chi lo de hi but hi chong cha da ka chong cha da ka ga thai lut wa hum po do wa kit cho ale chi chun atil ball chu very historic, very landmark achievement dana get big breakthrough hi wa nga chu athu chu sensationalize zo be se lo Imphal a chu mấy tay ho chu ki pa be se di every set di lo pi chu ma isi family le pu hem chan ding ayong chu hi chi tabang ga breakthrough ball na ding opportunity chu len ta chu hi chi opportunity chu ama chun khai zat ham khat 2 months 6 days sunga chu te ta 66 days sunga a government kin sola pana achievement di khar hi ya jama chun hi chi opportunity chu misnom lo ya chu abol a hin ale ivet kinai le hi chi abol zo si chi vet kinai hi le bu khem chan abol zo si chu ama hi ja zong a hi di be se in kamu pon a phat le ni ko mi pi hi chi mai ta chu boy na sim ding mi pi hi chi mai ta chu mi pi chim ta ja chu fatigue ti di ha ama chama na thi die down na ama chama chu die its own death kiti ho kham na si yes dan yes hi yes ni ama chama chu mi pi yong chum ta ga ke pending ga boy na ga sim ding ki ti yong le a purpose mi pin amu be se ta lo chu aji chu the spirit of separate administration pa chu mi pi hin high hope ani be se lo pa na chu ami pi ho chu ti ha boy na ga sim ding chum te lo aji chu boy na sim no mo ding a chu ga sim thei chu la very simple bo chu balamin sim ta lo ham ti ai le kampu pi tu kam ki phai ka sung sia mi pi chim tai ti hat indication chat jong am the ai wa chun ivet na hi le pumun a bol ki sei zo si chu ei le ei ki het na ngen na hin mi pi ho grievances all grievances ho hi address a bol de pon politician ho ki chet na ngen na hin ma zo si hi ji chun tham cha khat chu yes piniam chang chun ama position chu teng le uki national front ho yong chun ama dominated area mo position chu ivet na hi le nei na winte tun fake fake organization proxy organization hon piniam cha to pu sem tin thang dictator adu ada tin am tan so kamu na chong chu kampu ki context san se le di hin ai wa chu chandel context tinopal more adang dang chu sampu context ho chu ve dictator lo khat sampu democratically elected hi e ho apa hi ups ho hi adul franchise up democratically elected na ki support sorry kai do hi ti ding om de kit po vin asek nom chu phem ti a hi le hi chi tabang ei sung e ka le e ka agam area condition ding via diplomatic role ki bol ho hi koi man ve ta lo vin hi chi lang pa misleading ta hin internal conflict tan diu ding tabang ta khan hin hong po do go hi che very dangerous harmful ta khan kamun na je chung pi ju hi le leader ho chu accountable hi ngai ni pi chu face ngam ngai vin a diplomatic role bol jo si chu phata discuss about theyo ni pi ko ma express theyo ngai ti pa hi kan tu chung pu khem chan senapati visit na ko na leader ho le ni pi ho hi a ki face to ngam ngai ti pa hi kamu do khat he ale Michael alas na dingin na at say na dingin tu thil dan abale hi khem chan hin lam ka hung lu thei dem maban le na mu danin pomon government hi jing hin government chu administration pa chu separate administration iti pau cho government na hi na yon government cho chum sa cho chum ti ai sei go na chum hin sa chu ide ya la government a chu pan lo ding hin number 1 a chu na government a chu absorb ki hi tan
Manipur administration chu mung sa het sa hi chu ka het sa ka mung sa hi ya ka se hi ale hem chan hi enjoy se ma bang chu how ridiculous Ukizo council cho ki mu to chu keno pumpi ki thu a pu paulin lal chula controversial je tan pulet jamang be chu zomi le mar ho ko na ki ven do na dinga manipur administration na cabinet ding sa na chu ki mu to we hin ai lang di tan lang incident adu da incident thu a ki mu to da na se yo ang ba chu zo thu e bo ya chu ei sum ki ka cabinet ki chu na ku ki zomi mar ki ka sunga cabinet ki chu na da na ki mu to e bo that was all facilitated by pnm cha na pu hem chan to ki mu to chu pu hem chan nong chun clearly centerin hi chi hap ding chi la do ding ati ding ya chu ke chu chat di kai bo wen ke wang chun ama hi le hi ti le ti ho chu opinion ka pe thai poi ti ho chu clearly say cabinet minister chan ding a chu welam khaute sanga lo le pu sang lu sanga ti a chu champu dynamic si chu ma am tan kampo pi hon chu bolan lu so ham tin ki sei le piniam cha chun diplomatic role ala ho chu sei ding hin ka je lang wa liang mai na ga ho min ka wei lang wa tan lang a ti de ha tangkhul ho kanungo wa npo na ga ho kamao wa mai lei sek mai ho ti ka survive di ham ki ha ding a surviving thei lo ja manipur government a chu ka pan wa deputy cm position chu kala wa hi le cha ko na chu ke ho le ke ho chun government machinery ho be chu kaman cha the wa dcsp ho be chu kaman cha wa ka ti ven thei ju ham ti diplomatic role na na cha sei du justification chu ki nei du chu likewise more lang jiribam hong chu na nei chu ja chu jiribam hong chu hem chana chi ya chu lam kai jo chi hong chu mu pi chu la kin pin case on objection pe ki ta lo pi chu mo sei nang le ki ho area hi chu ma hi ki tikit diu chu na ama area chu put in ne sa tik bang wa chu sam ko yong chun ama un problem chan nei diu hi cha chu hung ki thim chan diu suppose zomi ho chun pu jekin valte a ki vui thei pon vui ne dinga chief minister pa ka ko do diu hi tu da tin pham khat hin bol ki den lang le ki lang si chu tu bo ka wa ki kaung kyong to ki ma e chi sang a chi ko bai ro na hu bin pia a bol ki diu ki ka bang ki da hi na ya chu bang probability ka ase bo na pu mon so to bang chum hen lang hi le ep chan cho lut pa hu git chu la cha chun a chi cabinet minister chu nang yong ka pe din nang ka pe ding tin kinem so ke han lang le chan bol do tu chi ka tinir la tam la hong ki chai kit man ta na code of conduct chu december january latest by january first week a hum te kit di election chu constitutional obligation khan ya chu piti di ha justification na chu mi o si chu pu yu hin justify bowling di election chu di ya pante ke ying ding da mi pia bol le mi za chu ki lo yin na thyo cho wang si hin ye chun na ngo chun se le me le mi za that ta na lung chimo atu ta nei ti lo chun oi mo them chun nei di po ko mo di po ne wa chu further escalation as get it will depend on local dynamics to abang chu mi emle ho unity ta lo lung thu ti wa 7 mla hong ki lung to gam talo ma won aspiration to ma nei to people's mla hong chom do ho yong cabinet minister de kit taw ti ta bang na manipur administration ka bol lo de ya sei ho yong de pan kit taw ti tamang things have changed til tam ta ki khel tan change is the only constant thing ki khel na bo hi leise na constant thing kada hi tu di mu so kai tawin the fate of the people na mi pi ho future ding che na hi la chun nung kham ta ai tan ya chu i ve na hi le kem chan chun i strategy an na i ti hin bowling ham ama tam su he cha cham pu hung lu thei dem te no pala chi lu thei dem ti ho cho man strategy ball dan thu hi de ta nai ma kem chan team chu ngen chu hi hi tan ai mi lang ho cho dang ho chu a kem chan team a pang lo ho chu ti ta violent activities bowling ko mu de kit pon so ama strategy ngom pun tin kung kuhan lang lang ang objection ball din koy maam ta poy situation bang cho zo la ding ko mu poy humle kilome zani la dungin jong ITLF10 ipipem khat press release an bol ven hi cho hi nga di me intin na ha ipp le aphalang lang di gelutin ingaya le thu so la so hoi ngaya le lungno mon di lunglan di atamien hin la
anang zong na hi ve ven an na ki chen ve ven hau ki ma parin es an na ki so in ti ho hitin le le na IBP la Michael ki pau me te si ki hon la Songkul na galun ham sajiwa jail bang na galun ham in la jail lu lo tanin police ten a khut cha dong hin thalowin mai thei selin hong pot doe ti kho hin IBP le ki pau min phat dang te le kyol mu do ki te ki pau me Michael cái bài pama